Kje si legenda? Silent treatment, a? Banana split. Ej! Kaj? A te lahko posnamem toples, da dobim full followerjev? Okej. Joj. Fuck. Danes bo prav lep dan. Jabolka split. Ej, a bi bila z mano? Ne. 1. april. A boš čaj? Lahko. Do you want to know how I got these beautiful scarves? Danes bo še en pozitiven dan. Tole je definitivno napačen plac za iskanje pičk. A veš tisto, ko ti Akeš podari res hude nagrade? Ne vem, vrag ti mater jebo. Hej, check out my cojones. Hecam se, to so samo moje pomaranče. Hej, te lahko pofukam pod pazduho. Ej, luč. Kaj je? Prižgi se, temno je. Okej. Danes bo adrenalinski dan. Fuck yeah. Ej, Kaj? ti si moje sonce, ki prežene oblake. Ti si svetla zvezda. To je bipop. Fuck. Kam greva jest? Vsejen. Tartuf, Ne. kantina, Ne. Kitajska, Ne. Kampol. Vsejen. Kaj to gledaš? Porniče. Nigel, I have summoned you here for something. What is it? Butt sex. Excellent. Pazi, stopnica. Kam je pa bo? Ljubezen na deželi sezona 3. Kva ti kaj pizda, gre fukat pizda. Kje ste, pičke? Pizda, no. Jo, a lahko hengam z vami? Oj, kak je luška, kak je plitka. Aj dvotaktna? Ti još malo pira. Itak. Pizda te mam rad. Bog i Hrvati. Bolj Bog i Hrvati. Če vam nekdo teži, mu sam rečete shut the fuck up. 5 pomit posodo. Okej. Rozine! Ej, ti ne moreš lulat, ti si kad. Yo, MTV Cribs, tole je moja dnevna, tole je moja kuhna. In to je to. Rabim boljši net. Nova cifra Ljubljane. Nice. Kaj reče doktor sestramo intenzivni negi? Dajmo bolj intenzivno. Zdaj, ko sem končno odrasel, si lahko kupujem bombone sam. Slišiš, mami? Suckle my titties. Frodo? 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 Kje ste, pičke? Pičke!